trešās Eiropas Koru olimpiādas pirmajā konkursa dienā. Ladies and gentlemen, on behalf of Greek City and Interculture, I welcome you to the first day of the Grand Prix of Nations Week 2017 and the third European Choir Games. Pirms sākam konkursu, lūdzu izslēgt mobilos telefonus, lūdzam neienākt un nepamest zāli koru uzstāšanās laikā. Before we start the competition, we kindly ask you to switch off your mobile phones. Please do not leave or enter the concert hall during the performances. Šajā pēcpusdienā mēs dzirdēsim koru uzstāšanās kategorijā O2 atklātais konkurss jauniešu kori. This afternoon, you will see the competition performances of our choirs in the category O2 Open Competition Youth Choirs. Bet vispirms, ļaujiet man jūs iepazīstināt ar starptautiskās žūrijas locekļiem. But at first, please allow me to introduce you with the members of the international jury. Inns Teterauskis, Latvija. Benedikt Plomski, Polija. Mārija Seperström, Zviedrija. Jan Mīša, Čehija, and Mārtiņš Ozoliņš, Latvija. Mēs sākam konkursu kategorijā O2 jauniešu kori. We will start with the competition in category O2 Youth Choirs. Lūdzu sagaidām pirmo koru no Latvijas, no Kuldīgas. Please welcome the first choir from Latvia, from lovely Kuldīga. Jauniešu koris, lai top! Šādu programmu. The choir will perform the following program. Traditional Latvian folk song arranged by Andris Sējāns, Stūru stūriem tēvu zeme, Carl Jenkins arranged by Nicholas Kerr Adiemus, and Elton John arranged by Zigurs Sturs, Tas, kurš mīl, or Can You Feel the Love Tonight? Diriģente, conductor, Jana Paiva. Story,
free.